Linge kamsa, tharing kinyin du siga phe badin linge samal ulka su shigi ye, tharing kinyin du dina la linge ngonzo, chidang ne inchi ki tsik kashes ngonzo tadang kholo chide do yorwa, mispronounced English words, tinde tsik chu tagindarwa, thingyam la ngonzo channel to lange ki tinde nyentu nyi tang chayi, iCard lange ki link shago, description ne nyentu su ki link shago ra, linge so ki nyentu de sik chane, nyentu phagi nyi de chik si warajina, pento bu chungure samgudra, yine angyon la nyentu de changma mazo wade, lelue chini kulule ngani siro na right? Laso thari na nganjo gi namgyu ni gi dinge gi nyentu ni ga ni gi chik su gi deshe chik da tadang tak ta khandi tyong go yore pronunciation khandi re tine chek po ching lan sha ra thari ni gi chik gi thanda khari ba tadang khandi tyong go ba an nganjo jeba thungdung de su gun ra laso ani khisi leng so gi dige chik chu de khari ba chi khende ne nyentu mo thine siru na tingyong la khisi leng so nganjo channel ro thema thambo pecho do shebna tashtele nyemeng la ki zum sigi yo nganjo tunda takpa phege thone inji jang gi thapshi chigiyore hingi soso phege shingyo bata phege thone inji jamde na inji nganzi channel thola subscribe na ro na share ra ani hingi so nganzi channel thola kyar tu phenge yang du phenge subscribe na ai themba chegyo do jin boina inji subscribe na ro na share ra laso ani tha mote mongu me thone yendung go chugi laso linge nye ke linge so chetu tik thangman de wala shagen de ran nga zuko zugi tik thangbo de la divorce dila nga zo divorce malawache divorce le du nga zo sazang khate chawa de divorce le ra tinga zo jobas na phalu warajina divorce is very painful when the children are concerned sazang khathe di thuji gi kang le di sambula ne dan den chel ta warajina pe khapu yore pe painful yore la de gi joba tu stojik chagi yore dila nga zo divorce malawache divorce nyimba de la linge so film malawache nga zo namjine tingi gi hinge chola norgyo re le me de ra ding nga zo gi dus chidang nga zo che di ta di nge gi jik accent tak tas nge gi juthu ma ro ina di film le ne pha syllable ni yu wale film lana takdare film lana tis chik da nga zo gi kha ga do jik chadu go yor de ra son da film malawache film lana nga zo longye la wo ra temu la wo ra tingi jobas na pha dus shawa regina we saw an entertaining film last night tango nga zo gi temu pe chop cho te temu pe nawa ki u jik tai le jo ra tin nga zo film mare film Lasilinge sumba de nga zo chidang ne nam nga zo gencha khyen yor ra gencha de ge nga zo kharle re JEWELLERY jewelry lane pha malawache jewelry lane malawache jewelry lana ta da di yore jewelry lana this chita dan this chick gonyo ka dojik chadu word ra tingi jobas na pha indilu warajina they are holding an auction of jewelry on Thursday kunzu sa purpula jewelry la du kenja kang la auction ngazo a gomudigam tigi phai gomigya tigi nigya tigi sumja tigi la do jik dus chin chik chou do ra khonje do jik ge do ra dila ngazo auction le ra jewelry kenja kang la den jik chere to Thursday la lagi ra sonzan dikhar re jewelry mare la solinge ta ngazo chik shiba de la dis chik thunang chigo e khandi ro jik chagi yorlna BUFFET thamungya la ti di silent ga sha gun da ngazo tanganzo khandi chasi re buffet lane bigi jule yurisha buffet insi re le jora ti buffet malawache buffet lana takda di yoche buffet malawache buffet le dinga zo khala gi nega rik dam da chik mangbu chik phagela tam an susu rang phani le ne khari sange thu do tinde naga mangbu chik dam ni sa ro ch dwara dilanga zo khala sadam dil khar le na buffet the dinner will be served buffet style tharengi konda khala dikharre to buffet style chigala sare to lani buffet lawache buffet len malawache buffet malawache t silent share la solinge chik ngapa dilanganzo linge changma gi hakhoya first meal of the day nimo gi khala thangbo di chagor ra dikharre breakfast lana this chick tadang this khaga ro jik chagor derwa breakfast lani phama che wache nganju namgi
break person ki break the fast yopo ki fast le dinyi ta dang de chu chare do dus chi manang ne breakfast break malawa che breakfast le de symbol this chi da dang de khod dewa dang tap dewa do jik chagi yor rangi ki therilingi so la sik chu dige ki ki selingi so gi namju ni gi thanda da dang de this chi mispronounce chi yor la jo de na li du na ni nor yor ga ji la di zaw ni ni men de rong an tigam gi la wang ja yor do jik sam gi men de ra ine lingi so la ni gi da dang gi ni gi thanda chu chi tap de yor la jo de this chi la war ji na lingi so la jama mi gi ge jo chu she wa ine da dang khwe le le ha che re su su gi pa khwa de o sam ni sam la ya ga do jik samni mas dos chinja thamji chiyor the rangi dina la hingi so no jo completely wrong re la ngi gi intention chi ya me the rangi gi semana chiyor ko samji dinde ro ke ko chi me ga no shwe ra la so breakfast have you finished your breakfast kirangi shokja che thaimbe le jo ro thinde ro jik che breakfast la che breakfast mala la so linge next chik si rangi joba tinge le lagindarwa. The restaurant has an extensive dash and daily specials. Right? Tadi kima de langan zu khari legre menu len ler derwa menu len nu del nu rang le mar derwa menu men jela yoo yo menu right? Menu le de sambonga zo setho de la menu la wora songzan di menu le che menu mala che ta the restaurant has an extensive menu and daily specials le di sagan di la kurang chik di pe mangbu du le je menu nangi sa yi rig down de ta thope mangbu du le je daily specials le di nima chik chila kurang ge ma chen mu chef ki khari mixi changes yor di du le je thinde do che gi khwa chire la so linge chik dimba de la nganzu gi ti kharim budi chik taginda. Now I'm not talking about the like ra now de kaya kata le dinga men ro dila nganzu zugu dila kharle re thumb ra thumb plane bi di thama de la mala wache thumb plane bi la shuk ma ja wache thumb bi di silent ga sha thumb yama thumb ra thumb le dinga zu theu le yo ra ta dinga zu perjush nam phala origina he accidentally hit his thumb with the hammer kurangi thumb jo ra theu di ji norne kurangi thot ga keso inere thot di ga keso le ro ji ga khwa che do ra tinde do ji che dinga zu gi thumb ra bi di me wan du da ni thumb la so linge chike pa de la ngan zo changma di lowa da su sama you want to go pe chungai gi chik chik da ngi ro ding azu kharre poem ne ni mala che chungti ngan zu changma de la poem mi sna thema chik da poem ne ni la yore sam gi ro ine de la poem ra poem mala che poem la ne re tiring ina khari la ne di gor de ra poem le che poem le ne malawara ta ngi thanda poem re le de sambudi ya tak ta exact chik mare de roine lengi so gi drum poem le da poem le na tis chik drum cha ro chik le yo ro thende ro chik le che ta kho nyanga thi yo ri lawara jina he writes poems writes leni esti kharjin tire because he le the singular subject ra singular subject yam dula ngajo kharile ore verb di khare gore singular word ra ani verb la s chana singular plural singular chagor ra kising ngajo chepa poina s kyamna mangchik chagor ra chajik la digi to da ulta la ne mindu tokchol la ne mindu opposite chagor ra la so dila poem le che poem malay indra la so linge chik kuba de la ngajo RECEIPT receipt la ni mala wache receipt le dung anzu chungzin la borra jik chala khari nyo ene chungzin ro jorjin da chungzin khari la ne di do ra phege na la chungzin le di chagi ro dil anzu pi di silent sha pi di me huan da ta ro receipt the receipt is the proof of your purchase ra chalangi chala nyu jo chu ra de ki panda ro di khari ro ne khalangi receipt dire ra chungzin de re la ding anzu gi receipt len la che receipt la men de ra so linge now we have come down to our last word of the day that we tend to mispronounce. It's YOLK yolk len ld me want the time the ld lo yo mare it's yolk
So the 10th word of the day is yoke. Yoke. Yolk malawache yoke. Now yoke lena karire. Gongayarwa egg nanglo la seo chidwa. The yellow center of the egg is its yolk. Yellow center kima la seo chidwa. Di karire egg ki yolk de re leje. Dilanganzo yolk. Laso linge ani tharing ki nyendong dos chini chawa yin linge ki depo de nyendong sik shu yin baina linge samol kadin che len shye ra khasang yi sa phu bu ki nyendong dingi che yo re nga ha gu ye ngi linge sol ko ma chung shye ra nga ti chik de wale chikta dus thewa chasung la den chik lembo min do ra excuse de yo do shtura ine yang dus chini chik tang thu ma so ngi linge sol ko ma chung shye ra an tharing ki nyendong dos chini se wa de linge linge samol kadin che len shi du kyar du ani ma phe nya la ki se linge so Instagram page nang nangi Instagram ki khajang de la sha ro phage langi ki phege thone inji ji namgyu ke cha shedang ji ga ne re thu chung chung namik se ki khande chini inji lap ko gi re phamansu ki khare khare pheju che thu re khande ro ching na le lo chini so thu re la de ge ji par da nyin thu na gyu ne phage langi sha de gi ye lengi so phage ngan Instagram la nyin thu thung thung in za tap de shu du ra song za ki se lengi so Instagram page nangi ye na phage langi gi de kaja handle din nem ne chik silo na dra kisi ani chik pensa re samsam lo chuna follow na na share ra la so ling ani chawa yin tu chini ma pe nge la nge gi nyen tu ma zu channel to le yo shen ba khashi singi dewa sha wora ling so gi chik si de ba ina silo na ding nge gi nyen tu mispronounced word da dam kholo che gi nyen tu nge de nge gi description jushi de ni thari nyen tu gi jushi ta nge gi go le ta bi chi ranga di chi dra Arengi nyendong gi jishin ne baina shamna ligere ra tige khare sigdu chungwai na jiksiro na share ani lingi samolo chapo chine shuru na ngachim do inji jane shuru na ani subscribe na gi na subscribe na share la so